أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita baru saja dapat menyelesaikan salat maghrib secara berjemaah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang mulia, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan baca Yasin dan kemudian tausiah agama, kemudian dilanjut dengan doa. Untuk memimpin Yasin kepada Ustaz Ridho, Ustaz Umar Fauzi Al-Hafiz, kemudian nanti akan disampaikan tausiah oleh Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Karim Subki. Marilah untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada malam ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Haziniyah Waliniyatin Solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا، ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. ثم إلى المرحوم حجي توفيق رحمن بن صالح كدير. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Selanjutnya mari kita sama dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kanda Dr. Nazis Haji Abdul Karim Subki. Kira-kira 20 menit ke depan. Dilanjut dengan doa. Makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Besar dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Rasul pernah bersabda, sesyukri alhamdulillah, memang puncak dari segala syukur itu alhamdulillah. Dan kalau kita tidak bisa memilih kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, maka cukup kata Rasulullah SAW, dicakup sudah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, kita berselawat kepada baginda Rasul yang menerima Al-Quran ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi pernah bersabda, majlis apapun kalau tidak berselawat kepada Nabi, maka majlis itu akan menjadi bangkai. Kemudian yang ketiga, kita bersalam kepada sang penyebar Al-Quran ini. Ini terkeliling di masjid ini. Saya mengira yang terkeliling ini sudah di otak-otak Anda semua, dalam kepalanya semua yang terkeliling ini kan. Jadi assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safatallah, Assalamualaikum ya Karimal Akhlaq, Assalamualaikum ya Imam al-Mujahidin, Assalamualaikum ya Nasr al-Huda, Assalamualaikum ya Nasr al-Haq, Assalamualaikum ya Khatam al-Anbiya, Assalamualaikum ya Akhir al-Mursalin, Assalamualaikum ya Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, saya cintai, saya hormati, saya banggakan semua ahlul Quran di sini, para pencinta dan penggemar Al-Quran, jemaah Masjid Baitur Rahman yang sempat hadir pada sore dan malam ini, istimewa jemaah Isya dan Maghrib dan Isya, insyaallah ya, kita akan sama-sama itu yang sama-sama dicintai oleh Allah. Jadi pesan Rasul kalau hari Jumat begini dengan didahului bahwa yang namanya malam Jumat dan hari Jumat itu disebut malam Sayyidul Ayyam. Maka pesan Rasul di malam Jumat mulai malam ini dari maghrib tadi sampai besok setiap hari harus baca Yasin, bukan malam Jumat saja. Jadi kalau Yasin ini yang disebut oleh Rasul qalbul Quran, tiap hari dibaca. Karena tidak sempat maka malam Jumat, karena tidak sempat baru ada yang mati baru baca Yasin. Maka sesungguhnya kalau menurut anjuran baginda Rasul, Yasin itu harus setiap hari dibaca. Kemudian yang kedua, kalau hari Jumat, malam Jumat itu Nabi menganjurkan baca surat Kahfi. Sehingga Rasul bersabda, satu rawahu Ahmad itu, man qara'a surat al-Kahfi lailatal jum'ah adha'lahu nur bainahu wa baina baitul atiq. Jadi siapa yang membaca surat Kahfi di malam Jumat, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah dari dirinya sampai Baitul Atiq. Baitul Atiq itu bahasa orang sana itu rumah tua. Kedua kata Rasulullah SAW, man qara'a surat al-Kahfi yaumal jum'ah, tadi malam Jumat nih hari Jumat, kafarahu bainal jum'atain, dia akan diampuni dosanya selama 1 minggu. Jadi 1 minggu diampuni dosa dan seterusnya. Kemudian kalau baca Yasin ini, kalau Nabi bersabda, barang siapa yang baca Yasin malam diampuni sore, siapa yang diampuni pagi, siapa yang baca pagi diampuni sore, dan seterusnya putar. Yang kedua kata Nabi, siapa yang baca Yasin ja'ala kullu asrin yusra, setiap ada kesulitan pasti cepat dibukakan kemudahan. Yang ketiga kata Rasul, siapa yang baca Yasin seperti malam ini untuk almarhum Haji Taufikur Rahman, ini nyebut ini anak saya nomor 4 ini telah mendahului juga, Haji Taufikur Rahman, itu akan sampai kepada yang kita niatkan itu. Buktinya sebelum dikuburkan saja kita menyembah yang itu sampai Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Dikuburkan itu setelah orang pulang, itu kata Rasulullah SAW, itu nanti akan datang 2 malaikat. Pulang kata malaikat itu sebentar lagi akan datang ya, 2 kawan aku gitu. Jangan takut, dia itu adalah makhluk atau hamba Allah, kau juga hamba Allah. Dan kalau kau tidak bisa jawab, aku bantu. Ini kata hadis itu HR Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Kata yang dikubur itu almarhum atau alhamdulillah, siapa kau? Aku Al-Quran yang sering kau baca, dan aku akan mengawalmu. Bukannya di sini, nanti sampai padang mahsyar, sampai menyeberangi sirat, sampai ke telaga Kautsar. Tidak hanya berhenti di situ kata Quran, aku akan kawal kau sampai ke destinasi terakhir, namanya jannatin na'im. Tidak sampai ke situ, aku temukan lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul pernah bersabda, dan sabda itu kita pakai sudah, Allahumma ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Jadi itu dijamin sampai, ampuni kami ya Rabb, dan ampuni orang-orang yang sudah mendahului kami. Selanjutnya pada zaman Rasulullah SAW turun ayat yang kita baca tadi 83 ayat. Ini nanti akan dibaca mulai ayat 24. Itu Allah memberi permisalan, karena banyak orang tidak percaya kepada Al-Quran.
Dikatakan oleh mereka Quraisy pada waktu itu, Quraisy bukan kurang beres, bukan, jemaah Quraisy seperti itu yang ada dalam Al-Quran juz ke-30 itu. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan oleh Quraisy itu rihlatasy syita'i was-shaib, kebiasaan mereka berdagang baik pada waktu panas maupun pada waktu dingin. Semua orang sekitar Hijaz itu segan dengan orang Quraisy. Mengapa? Karena waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah dengan andalan dia gajah itu, maka oleh Allah dilawan dengan paling kecil dari gajah itu, namanya pasukan ababil, terdiri dari artileri itu, infanteri, termasuk juga zeni ababil itu, dan dilengkapi dengan bom yang namanya sijil. Dan bom sijil itu sangat dahsyat tapi sopan. Dikatakan dahsyat, istilahnya walaupun kecil bisa menghancur luluhkan itu. Dikatakan sopan, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Gajah-gajah itu mati habis seperti ulat memakan daun. Artinya gajahnya mati tapi tidak berbangkai dan tidak mengenai Ka'bah. Itu dikatakan sopan. Kalau bom sekarang, kalau jatuh, orang-orang ibu sedang hamil pun terkepor mati. Maka dikatakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Orang Quraisy disegani oleh orang sekitar itu. Karena apa? Raja yang dianggap raksasa pada waktu itu tidak bisa menghancurkan rumah Allah itu, maka mereka segan. Dari itu orang tidak percaya kepada baginda Rasul masih terus-terus. Hei Rasul, kamu yang baca ayat tadi. Wa darabalana mathalan wa nasiya khalqah. Masih juga mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Hei Rasul, kalau memang kami nanti mati, siapa yang menghidupkan nanti? Kalau bahasakan sekarang, tulang-tulang yang sudah berserakan, daging-daging kita sudah dimakan rayap bumi. Siapa yang bangkitkan itu? Wah, mereka nantang. Ini turun ayat ini, surat ini yang kamu baca 83 ayat tadi. Nabi disuruh oleh Allah jawab, alladzi ansha'aha awwala marrah. Kalau kamu nanya aku tidak S1, S2, S3 ya. Kalau kamu nanya aku, siapa yang membangkitkan tulang-tulang yang sudah berserakan, bahkan tidak tahu lagi di mana jari jemarinya, itu yang membangkitkannya, kata Rasul, alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakannya pertama kali. Nah itu jawab kalau bahasa sekarang, bahasa diplomatis. Terus setelah dibangkitkan, sudah diceritakan dalam Yasin yang kita baca tadi sebelum kita dikuburkan. Yang tidak percaya kepada bangkitan tadi, qalu man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kita ini? Muncul yang membangkitkan kita ini, itu dia ma wa'adar rahman, yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang kamu tidak percaya. Wa sadaqal mursalun, padahal sungguh absolut, otentik dan fleksibel apa yang disampaikan oleh Rasul itu. Sadaqal mursalun, dulu kamu tidak percaya kan? Nah sebelum itu juga orang tidak percaya lagi. Nanti di surat yang di ayat yang ke 10, 11, 13 ya, 13, innama nahnu yuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat 15-nya Allah membuat perumpamaan kepada Rasul, pada orang-orang yang tidak mau beriman ini, kalau diberikan permisalan akan mudah paham. Jadi wadrib lahum mathalan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Kata Allah, kau buat permisalan orang yang tidak percaya pada utusan Allah. Idza arsalna ilaihim itsnain, tatkala diutus oleh Allah 2 utusan, kemudian dikuat dengan orang yang ketiga, fa'azzazna bitsalits, orang ketiga itu berkata, inna ilaikum mursalun. Saudara-saudaraku yang tidak mau percaya, kami bertiga ini adalah utusan Allah.
terus menantang terus. Antum basyarum mithluna, kamu kan manusia seperti kami. Ada tafsir fi Zilal Quran yang ditulis Said Qutb, itu menerangkan ini di Antokia peristiwa ini. Kau kan basyarun mithluna, kan orang Antokia itu kepada yang 3 utusan itu. Wa ma anzalar rahmanu min syai', ketika Tuhan menurunkan kayak kamu bertiga ini. Inna, kata mereka, ndak apa-apa kamu ndak percaya. Kata orang 3 itu, Rabbuna ya'lam, kalau kamu ndak percaya pastikan ya Tuhan kami, ya Tuhan kami itu Tuhan kamu juga tahu. Inna ilaikum mursalun, kamu ndak percaya ndak apa-apa, tapi Tuhan kita, Tuhan kami tahu bahwa kami ini diutusan. Wah, kalau bahasa sekarang demo mau dibunuhnya itu orang 3 itu. Wajah amin aksal Madinah, ketika demo itu terjadi, kasih nasi bungkus ya supaya demo itu, kasih uang 50 galak demo. Orang itu mau membunuh orang 3 itu datang min aksal Madinah, dari ujung kota. Said Qutb menyebutnya itu Habib namanya orang itu. Saya tidak tahu, bukan Habib di Pasar Kuto itu. Kata Habib itu, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kata Habib, kenapa kamu tidak mau ikut orang 3 itu? Mereka itu ada SK-nya loh, bukan dari Jokowi SK-nya itu, tapi dari Allah. Kata Habib, kalau aku kayak kamu itu, wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi tur, kalau aku tidak cocok, kata Habib itu orang Antioquia juga, tapi karena dia butuh, dia cari duit di pagar alam, kalau bahasa gitu, dia cari duit keluar dari daerahnya, karena dilihat dari daerahnya itu ada utusan Allah, dia datang dan orang di sana mau membunuh orang 3 itu. Kata Habib, kalau aku seperti kamu, inna idzal wa ma arsalna ala wa ma li ala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, kalau aku tidak mungkin untuk menyembah yang bukan menciptakan aku. Coba kalau kamu berpikir, kalau aku dibunuh oleh kamu atau dapat musibah, siapa yang menolong? Siapa yang yunkidun, dari anqadha yunkidu inqadh, itu menyelamatkan. Nah, tambah marah orang, kau macam-macam mau ikut juga ya, langsung dibunuhnya Habib itu, mati Pak. Aku udah ikut menguburkannya. Tapi Al-Quran berbicara, setelah Habib itu dibunuh, maka dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Bunyi suara itu, qila dukhulil jannah. Habib kata Allah, kau masuk surga. Ya, Habib mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Tuhan, alangkah cantiknya, alangkah baiknya kalau mereka yang membunuh aku itu tahu bahwa aku kau masukkan surga. Bima ghafaroli rabbi, aku kau masukkan surga, semua dosa dan noda kau ampuni, wa ja'alani minal mukramin, dan aku kau letakkan di surga itu pada posisi yang terpuji bersama para nabi, syuhada dan lain sebagainya. Lantas kata Allah, terjadi peristiwa pembunuhan itu. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Kata Allah, tidak level kayak orang seperti ini, hamba-hamba seperti ini. Aku tidak akan turunkan bala tentara dari langit. Kalau aku akan bilang sekali saja, wa ma anzalna ala qaumin ba'di min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin, cukup. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum, aku tidak perlu, kata Allah, menurunkan bala tentara kepada pendemo ini. Cukup aku kirimkan saja sayhatan wahidah, satu pekikan saja, fa idahum khamidun, seluruh orang Antioquia mati semua bergelimpangan. Yang sedang
joget mati sedang joget, yang sedang makan bubur kacang mati, yang sedang ngantuk mati ngantuk. Demikian sekelas impu Yasin yang kamu baca tadi. Jadi renungannya dahsyat. Kalau kita baca Yasin malaman Jumat, itu sampai kepada yang diniatkan untuk almarhum Haji Taufikur Rahman ini sampai. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, Pak, ketika malaikat menyiksa almarhum atau almarhumah, kamu baca Yasin, atau keluarganya baca Yasin, berhenti itu malaikat itu, Pak. Kalau bahasa kita mengazab jenazah itu, kata jenazah itu limada taqif. Taqif itu dari kata-kata waqaf, yaqifu qif, ada wukuf di Arafah itu, ada wakaf. Jadi amal ibadah kita ada dua macam, ada ibadah badaniyah, ada ibadah harta. Ibadah badaniyah itu sholat, puasa, haji, itu ibadah badaniyah. Kalau ibadah harta, satu zakat, kedua infak, ketiga sedekah, keempat wakaf. Nah, wakaf syaratnya ada yang wakaf, ada yang terima wakaf. Arti wakaf itu dari kata waqaf wa yaqifu qif, berhenti. Jadi kalau sudah diwakafkan, ada yang mewakafkan, ada yang menerima, tidak baca lagi ditarik, berhenti dia, berhenti. Itu ibadah harta. Jadi satu zakat itu setahun sekali sampai haul dan nisab. Kalau itu harta, kalau infak itu tidak harus setahun sekali. Setiap saat kita dapat rezeki kita keluarkan. Sedekah lain. Sedekah itu bukan berbentuk material. Bahkan Nabi mengatakan, Al-Quran juga mengatakan, qaulu ma'ruf wa maghfiratun khairun min sedekah. Perkataan yang cantik, yang mendinginkan yang panas, yang menerangi yang gelap, yang menjernihkan yang keruh, itu sedekah. Perkataan yang baik, perkataan yang mendinginkan orang, bukan mengata-ngatain. Sekarang buzzer-buzzer dibayar untuk mengatain orang, seluruhnya itu tumpukan dosa. Jadi perkataan yang baik itu sudah sedekah. Sedekah itu jadi bukan harta. Tapi kalau infak itu harta. Kalau sedekah, Bapak sedekah, katakanlah kipas angin, sedekah AC, sedekah batu, ini 4 tingkat. Apa nak sedekah kaplingan kamu semua tehil lantai 4 itu, atau lantai 3, atau lantai 1, atau nanti dikeliling Quran semua 4 lantai, dengan harapan jemaah masuk itu lah hafal Quran. Tidak hafal 30 juz 30 W. Tidak hafal 30 juz 30. Kalau juz 30 itu karena pendek-pendek banyak suratnya, 37 surat dari Amma Yatasa'alu sampai Qul A'udzu, naik kedikit juz 29 itu agak panjang jadi 11 surat, mulai Al-Muluk sampai ke sudah Al-Insan Al-Munazzal sudah Al-Insan Al-Arif yang ke-11 Mursalat ya, Al-Mursalat. Rupanya Pak yang hadir di sini malaikat ini, malaikat maut rupanya banyak. Setahu aku sih ikut dulu waktu SD. Rupanya banyak malaikat maut itu setelah baca Quran. Demi malaikat-malaikat yang kasar, demi malaikat-malaikat yang lembut. Nah, jadi kalau tidak percaya kepada utusan-utusan Allah, datang malaikat yang kasar. Kalau dia tunduk patuh walaupun tidak melihat Rasul, dia taat kepada ajaran Rasul walaupun dia tidak melihat Rasul, ketika akan wafat didatangi oleh malaikat-malaikat yang lembut. Seperti anda semua di sini, antum semua di sini akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang lembut. Buktinya di mana-mana ditulis di Quran telah meninggal Haji Anu dalam keadaan tenang, tidak pernah dalam keadaan menggelepar-gelepar. Di Ponorogo tahun 1979 ketika saya sekolah di sana di pesantren Gontor itu, waktu ke kota ke Ponorogo mau beli buku, setelah diterima duit itu kebetulan Cina, mohon maaf kalau ada Cina di sini, kemudian dia duduk, diangkat oleh keluarganya ke kamar, dikuncinya dari luar. Saya bilang kenapa dikunci? Menggelepar-gelepar orang itu yang nerima duit tadi, menggelepar-gelepar.
Setelah tidak gelepar-gelepar lagi baru dibuka, tandanya lah mati. Itu bayangkan yang dilihat. Artinya kalau tidak tunduk patuh kepada Allah dan Rasul, setelah datang kepada mereka anba, berbeda adalah kalau belum datang kepada mereka habar. Itu bukan main, Pak. Bayangkan gelepar-gelepar. Maka kita dituntut oleh Nabi sebelum mati ini, hawin alaina fi sakaratil maut. Tolong turun ya Allah, mudahkan kami di dalam menyongsong sakaratul maut. Pemahaman saya doa yang paling manis, yang paling cantik redaksinya itu ya doa selamat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan biddin. Bagus sekali redaksinya. Saya katakan bagus, terkesan tidak merintah-merintah Allah. Beri aku, nasihatkan aku, mantapkan aku, kuatkan imanku. Kalau dalam redaksi doa itu bagus sekali. Inna nas'aluka salamatan, hamba mohon ya Allah keselamatan dalam beragama ini, wa afiatan fil jasad, aku mohon ya Allah keafiatan. Beda dengan sehat, Pak. Afiat, sehat wal afiat. Kalau afiat pasti sehat, kalau sehat belum tentu afiat. Maka digabungkan bahasa Indonesia, sehat wal. Jadi yang ditamakan afiat, wa afiatan fil jasad. Dalam doa kunut juga, Allahumma hdini fiman hadait wa garis yang kedua, wa afini fiman afait, dan afiatkan aku ya Allah seperti yang kau afiatkan itu. Wa afini fiman afait. Jadi orang-orang Islam yang Islam, dia akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang lembut. Jadi maka dia dikatakan tadi telah meninggal sebulan dalam keadaan tenang. Tapi tadi itu kita lihat, barangkali bapak-bapak di sini ada juga melihat yang lain. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika akan sakaratnya susah. Maka kesimpulannya satu, sebelum Isya, hari Jumat dan malam Jumat ada tiga. Satu, baca surat Kahfi. Kedua, baca surat Yasin. Ketiga, banyak-banyak berselawat kepada Rasul. Kenapa itu? Satu, seluruh yang duduk di sini termasuk aku pasti tidak khusyuk salatnya. Mengapa? Allah tahu kan, bukan kita yang menyangka. Allah yang tahu. Mengapa tidak khusyuk? Inna sa'yakum lasyatta. Aku tahu, kata Allah, innalaka fin nahari sab'an tawila. Aku tahu pekerjaan kamu itu banyak. Maka Palembang ngomong kosong tidak ganti gawe. Mobilnya saja bigi. Bigi itu artinya banyak gawe. Jadi pasti dah khusyuk kamu salat. Tapi Allah bilang, tetap aku terima salatmu walaupun tidak khusyuk kalau kamu berselawat kepada Nabi. Maka tasyahud kita itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim. Diterima walaupun tidak khusyuk. Imam Masjidil Haram saja Sudais itu tidak khusyuk, tapi Allah terima karena di situ ada selawat. Makanya satu, sholat tidak sah kalau tidak berselawat. Dua, khutbah Jumat tidak sah kalau tidak berselawat. Tiga, doa kita tidak akan dikabulkan kalau tidak berselawat. Kedua, Rasul memberikan info yang sangat menyenangkan kalau kita tahu. Man shalla alayya alfa salatin fil yawm, kata Rasul, barang siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali dalam satu hari, lam yamut hatta ya'ti bil jannah, kalau dia mati pasti masuk surga, tidak pacak malaikat apapun menghalangi. Yang kedua, kata Rasul, man shalla alayya mi'ata marrah, barang siapa yang berselawat kepada aku 100 kali sehari, qadallahu lahu mi'ata hajah, dia dalam hidupnya akan dianugerahkan oleh Allah 100 kebutuhan. 30 minha li dunyahu wa 70 minha li akhirati. 30 diberikan oleh Allah di dunia dan 70 diberikan oleh Allah di akhirat. Yang ketiga, man shalla alayya 10 marrah, barang siapa yang berselawat kepada aku 10 kali, atat minni syafaati, dia akan mendapat syafaat. Terakhir yang keempat, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali,
sekali saja Allahumma shalli ala Muhammad kataba alaiha asyra hasanat wa muhayyat alaiha asyra sayyiat. Sekali saja berselawat ditulis 10 kebajikan dan dihapus 10 keburukan. Terakhir tapi bukan penghabisan, Dzata yaumin datang seorang malaikat ismuhu Jibril kepada Nabi membawa seorang ajudan. Kata Rasul, ya Jibril, man jambak, siapa di sisimu itu yang kau bawa itu? Apa kata Jibril kepadanya? Aku lihat jari jemarinya itu ada 1 juta. Dalam hadis Rawah Ahmad itu ada 1 juta jari jemari. Dijawab oleh Jibril, yang aku bawa ini wahai Muhammad, ya kau harus tahu, kalau tidak tahu, malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menulis tetesan hujan turun dari langit, tadi diturunkan di laut maupun di darat, itu dia yang nulis. Nabi Muhammad bisa itu ditulis tetesan air itu. Nadzalika 'alallah yasir, kata Jibril. Bagi Allah tidak ada yang susah itu. Cuma satu yang tidak bisa ditulis oleh malaikat ini, orang yang berselawat kepada kau tidak bisa ditulis oleh dia. Kenapa? Karena banyak. Arti banyak tidak bisa dihitung. La tuhsuha. Jadi itu aku datang membawa dia nih. Semua tetesan air bisa dihitung, tapi orang yang berselawat kepada kau tidak bisa dihitung. Terakhir juga, idza kuntum mardo, kalau kamu sakit dan kata duit, sallu alaihi, kata Rasul. Kalau mau masuk surga, ma inna aulan nas bi yaumal qiyamah, kata Rasul, yang paling mulia manusia seluruhnya di dunia ini yang aktsaru alayya shalah, yang banyak berselawat kepada aku, kata Rasul. Terima kasih, jangan kemana-mana. Semoga almarhum Haji Taufikur Rahman sudah ditempatkan oleh Allah pada posisi yang terpuji di sisinya, dan nanti akan ketemu dalam surat tur itu dengan istrinya, dengan keluarganya, anak-anaknya, cucunya, kalau dia seiman. Al-haqna, kami akan temukan, kata Allah. Mudah-mudahan Pak Haji Taufik Rahman akan bertemu dengan keluarga dan anak cucu sekarang. Amin ya rabbal alamin. Saya kira waktu isya sudah tiba ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanal munafisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun. Ini hari ke-7 ini. 40. Doa kita, concern kita tujukan pada almarhum Haji Taufikur Rahman bin Saleh Kadir. Itu ya. Subhanal munafisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kaf wan nun, subhana man idza arada syai'an yakul lahu kun fayakun, subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ya farj farjal humum farjah man wa man farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arsil thawaba qara'na min surati yasin wa bi barakati yasin wa bi mu'jizati yasin wa bi ruhi yasin ila almarhum Haji Taufikur Rahman bin Haji Muhammad Saleh. Wa la'allahu ya Allah fi qabrihi rawdatun min riyadil jinan wa a'idhu ya Allah min adabin nar. Allah biha ufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an wa akrim nuzulahu wassi' madkhalahu waj'alil jannata mathwa وَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. الله بها لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله بها لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يا رب ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا رب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فعنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر له واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز اغفر يا رب العالمين. صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
atas penyampaian tausiahnya. Demikian acara kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم يستعدل يستوصفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة استوصفكم وعدل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات الله أكبر الله أكبر رافع رحمني وجبرني ورفعني ورزقني واعتني وعافني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما الله أكبر. الله أكبر. ربنا ارحمني وجبرني ورفعني ورزقني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما الله أكبر. الله أكبر. رافع رحمني وجبرني ورفعني ورزقني وعدتني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما يشاء. الله أكبر. الله أكبر. رافع رحمني وجبرني ورفعني ورزقني وعدتني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك من على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونعوذ من مسجد القبر وأعوذ بك من شر فتنة المحيا وأعوذ بك من شر فتنة المسجد الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار 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 اللهم
أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الحمد لله 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 كل حاجة في كل حاجة الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعافي ما هو يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تمنى وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا فقرب وإن كان معسرا فيسر وإن كان حرما فطهر وإن كان قليلا فكثر اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه